Khaile goi hi kanunga building ve va pen again the Church of the Holy Sepulchre ichi Jesus Christ singlam te poina Calvary mola sina athuak na aki khai na mun to khi tak changina aki phum na mun le athok ki na mun hi china tang tongina aki gen suk tung tonina aki na mun hi in pi pen tang lai na Muslim te le Christian te de takina anakitu tu hi na tu na hi le hi biakin pi pen Paul khatina nana nei tangina to Paul pi kwa tengina nei tang chi pen ilai bu Christo le na sunga konggela thamloina hi biak in to pen kwan ke mina hi biakin kong khat hong tawon ala kwa hi na ato akem kwa chi na ngon pen to ilai bu Christo le na sunga konggel hi to hi na to ba Jesus Christ na singlam te poina apai tak changina atot namun hi chena tang tongina aki viaduru sa lampi tunga pen to ba Jesus I thuak na mun te na ki chiam te diu deuina hi biakin pi sunga jong pen mun na ki chiam te la hi to mun te jong pen den changina en phei ding yang to hi na video na enun la hi biakin sunga bang tengom Jesus Christ singlam te to ki khai na mun koi lai to khi takte aki phum na mun koi lai chi te ki pan ki chen takina ki lak ding hi hang hilaya pen nisimin ki pai theina jing sang nai nga pan ni tak nai kwa dong bang hong selina hilai pai changina lut man piak kullo to khi tak chaina booking jong la kullo in hi kwam teng pen Christian veng hi na hilai pai na ding ina pen Jaffa gate panina pai leng nuam pen penina Jaffa gate panina pen hi biakin pi tun na ding pen minute som khong peklam ki siaw hi ina hilaya pen denai gen sa danina station topa jeisui thuak na topa jeisu to ki sai diak muna ki chepte na mun nga lai na hilai pen station som na hi na in pi sung ilut mat deu taklama atunga them khat ka lehang to mun hi na hi mun pen topa jesu pen aponte akiswa sakna mun hi hina kium hi ina hi te pen to crusader hun lai peka te hi kichina et thei dingina tu dong aum lai so kai ta ve ina himuna pen hi biakin pi sunga pen Greek Orthodox te na aveilam ting amau nga ina to hitak chaina ataklam apen bel Latin Catholic Church akichi hi hini penina mun tamanga pen suak hilaya pian chilalian som ni le ni sunga Abraham le Isaac te tang thu alimina kisuaina to khitakte atunga David kumpi pa lim omlewina to laya lai siang tho mun khat jong ki gelina la te alian som ni le ni anew som le sagi sung ki gel mo ina to te hi Jesu lim lew pen crusader hun la ya tak wo hun lai pe ka kisuai sa hi ki chi hi tun hi mun lew pen station som le khat na mun hi na Jesu singlam te tunga akikil na mun hi lew hi to khite station som le ni le som le thum na te pen akizom pa hi na hi station som le thum na en masale hang Jesu singlam te tungpan akila khiat na mun hi na hilaya pen Mary lim ko chepte na akibol suang mo ina himun pen Franciscan olda ahina ya ahidani na jong kichiam te mo hi pen igen zel Calvary mall singlam te phunga leitang tak hi china ki gen hi na man sunga hidani na ki koi sit serina himun pen Jesu singlam te tunga ki khaina asi na mun hi na station number som le ni na ina kichiam te hi pen piak na
tau hi na atunga Greek lai pol khat ki gelina asim theilo ka suakhi ina hi biak na tau noi panina Calvary lei tang pen hiranina ki khoi suk thei hi himun pen Jesu singlam te tunga ki khaina panina anoi de wahina Chapel of Adam kichina hi man sunga pen Calvary lei tang akitam pol khat akikoi hi na Jesu ina ama sisan ama si na hangina mimasa adami mo na mama zong ama isaka hi na thu et sang na hi chichi charui hi lim sunga jong pen adam mo na ki tuan zana hi na thu et sang nai na hi dani na ki suai hi ki china hi teng khem pu pen Jesu si na le akivui na zia te et sang nai na aki suai ki ai hi hi song tum pi pen in pi sung ilut chilina imu masak pen hi na sathawa kinil suang tum pi zong ki china Jesu singlam te tung panina alom ki la hiena leisunga akiphum ding chengina hi suang tunga ki koina jute ngeina to ki tuakina apum pi sathau ki zutina chi bangina akibol namuni ki china hi muna pen mi pen bel khitui tak kewina hi suang tum zutina sathau ma zutina thuwa ngen tampi tak om zel hi tun Jesu ki phum na muna paini na himun pen station som lelina ina kichem te ina hi pen Greek Orthodox te lam hi kichina asunga to Jesu ki phum na han khuk suang tum pen so pen amang thang lo ding te nai na hidani na akibol hi kichi hi ina asunga pen lungsim thunget na inei theina ding ina munni omina to tele Jesu luang kisial na ahan zong kiom sakhi in ahi zong ina asung bel tu tung lut non lo ding hi yang ina Optic Church Chapel akichi khat omina tuai veilama thempai lehang pen chapel new khat om lew ina to pen Chapel of Joseph of Arimathea kichi na hilai panina pen tang lai Jesu hun la ya Jerusalem akizang han si vuina tak te pen hidani na kien thei hi tuni lai panina anwai dewa Armenia te chapel en suk lew ding hi ina to chapel pen Helena tunga aki ap ngiat chapel hi na to hang mai na amin pen Chapel of Helena kichi hi ina hilim te pen tang lai na Armenia te pen agam bupuna Christian suak khinu ahi na thu et sang nai na akisuai hi kichi na hi Armenian te pen leitunga gam bupina Christian asuak masa pen gamjong hi pa hi kichi hi ina hi sual tunga jong pen bel Armenian te Christian suak na agam bupwa Christian aswa na to kisai vi ve ma pen hidani na akisuai ko hi kichi hi
ตูนอันหน่วยอันเนียมเป็นนามุนขนมสุกหลายนะตัวหลายตัวสุกหลายเลยหังเชเปลแนวขันมาโอมินาตัวเป็นเยซูสิงลามเตอกิมุกิกนามุนฮีกิจีฮีอินากุมจะลมขัดหลายนะเป็นเฮเลนาเยรูซาเล็มอาซิดลายนะเป็นเยซูสิงลามเตตรงอากิขายนะมุนอาซีนาเลอทอกิกนะมุนฮีเต็งฮีจีนะกิลักก้อยนะทำโลยนะตัวเยซูสิงลามเตเป็นสวงก้อมขดาอาอมอหินามุนทรงเป็นนาลักุฮีกิจีฮีตัวมุนเป็นฮิมุนฮีกิจีนะฮิสวงตุมเป็นตัวสวงตุมฮีจีนะกิเกนฮีina hi Helena Chapel bel akizep dan bel vam ma hi chi ding dan hi go hi tuni pan apua pai khelew lew angina Ethiopia te nei biakin khat kitungina Ethiopian monastery zong kichina himuna pen Ethiopia te phungji atom pen som ni lenga pen om den hi chi hi ina hilayat in new te sunga pen bel tua phungji te pen dei khata mi khatta to danina awmu hi to ki in to Ethiopia chess sung en suk lew hangina hi asung ilut changina alung lu ruai khat hiya lim ki suang khat omina to pen Solomon kumpi paina Shiba kumpi nu adon na lim hi chi chiatina bang ade nau hiam chi le Africa panina Solomon let song apedingina kumpi nu Shiba apaina Solomonina adon na to pen et sangnai na ki suai ki hi kichi hi ina hi pen Ethiopia te nei chapel a hi pan ina pai hia ina hi le hang pen dena ilut chil na biakin pi the holy speaker ilut chil na mun kitung ki klew hi ina hi biakin pi sunga bang tengom chi pen tua dan hi na koi kichian takina akilak thei danina akinga isuni angai le vek pi tunga lungda mai le